attention TV so na Hoahi atenase na watenase dia na ende nsem ne kokko e dia mahwan ene e ko mama mengege Nana Brown ye se obi di Sista course e ne se bebre na Hoahi e chirema se kamya ko se oba life no be video ya na nkofu bi ba na Hoahi wa ya de na koso na yesei na onya asem so dia na sankrofo ya sentwom ho ana mese na Hoahi ana Hoahi ya yesei ana Hoahi ya yesei ana wayese ne de Manasseh na Hoahi eden sem ana sabe blast mo pa che sem de watoto bi e de amane wonwo ye be ko na akuti no menka wo say ya subscribe to YouTube channel no so subscribe ya ko Facebook and so ne ko follow like comment and also share ni name no nsem aye trend e wo social media so ana ene be so ye ko ni ko tina na Hoahi emba ya Tvgh ya na Reverend Obofour se na Hoahi ya keka me ho nsem ni nkofo bi kabo mu ya ma me so koto mu Nipa me dem 20 days ya nyina ya nim audio bi e be pia bonten na ye nkomodie between Manasseh Andy omene ma me part na tena ase ye nim de record o ye Nipa kum ho nsem enane 3 days ye na Obofour me ya tie Apostle Kennedy Afrepoku ko na se ye the headquarters me mamo nyama de se de ekoso o mo dem bia me nim o minim ni nyina o ti ase ene Manasseh nyame adom wakọ waba wasaba be shi wakọ waba wasaba tenase ya bono amanyame de nase ya ba you know ka say from next week come e be dia branti ye no ono be unse Ghana yes eti mi bi sankofo ya matro mo din no mataage o mo yi say abranti ye friend Manasseh dia na mo ye Manasseh to Portugal and Agradaa kum ne ba de akwase na sori dem and okum ne ba na oye ese no oye ese o kan se oni nyina no evidence on fa prove bi anka ho na wa say within Reverend Obofour akodi osof maami Agradaa wa tru mu ensem bebrebe protocol se ye be kan false publication allegation won make against uncle for we na we need evidence why when so what punachi ho to watoto boba se Reverend Obofour timi me yati marope me hu ani a me meti hai a Reverend Obofour na me ne tenase na do fa ebo price dim command na do me kra sabe wetimi me yati me dia why say all time Manasseh what kind for dia anani sam na what can be wom etisa ana usuro no nyame adom yade na ba nti dia nsam na mo ka fa ho Manasseh kokotira social media say buku abuka kum ne ba akola sabe wayale pneumonia sino amane wuo anka me hu ye nyansani de anka de ye friend ewuo ana ba wuo ka sabe ke yemfansere yemfa nyasam nka yemfa nyankomoni abayade because ha nyema we sabe eni wo ma ba kofo yansu utimi tena se ye wanim dobri jinifuo bema asiampani kwasia to kwadilito odwan ba nantwie nia senkofo gunkofo ni mase sabe osi dogonwonran ebrade bra wa mo bi da ene Manasseh wako akoni namu akochinchin ma brabo aside na ba obaya wo se an nkrata ya ready yeso obetimi atukwan akoba bia kwasia obetimi atukwan ada no anko Germany ada no anko Belgium Manasseh anko Norway anase Spain Ghana na utumi bae ena chese usu ye ufie pa de in fact o ma ye papa na de wo ye wo antuni sika wu wakwa sa ba betra Ghana haruma menne wo si ya ma okrata masa uye nyansafo a sa wuta take it no try in and out one try in kwa me bo u try in and out me dey say in and out take it na wuta ya le fabra ni yen hwe fa be to social media so ye hu se hey ye mo mai then wa wusi free play mu nyina airport ko to kana Nipa ni hwe wo enanu kwasi ade ya akode na mosofo wo usu be mpa so le dan mo ho no mo a okosun kwasi esun wu jimi sun mu esun wa bai sun wo umusu esun wo ho no no u pie ka wutimu nyina da na Nipa ni tua ta na wudi free wo nyina na Nipa ni tua Manasseh empese me breaking news bi wo habat me pese e fan se rapture na ebe fan pe isi abranti e friend Manasseh
Kotoka International Airport me ni so obekwa akofa ho ene ade so osofo usuma mpa fred the pillar of fire na bofu woni bi no watam usu omakonkon omokon achi no mde watu wafa ba bia beko asa akoba betena brotire tra social media kasate sanya wuye obi nso nya obi a sabe utu entimi mfa yi unni ati nkonipam utu onipa ben wo wosuro sabe nipa wada ne tiase ewu aboa kraman sabe ya de niye nkwase adwuma jimi adwuma nko a emu adwuma nko a breko adwuma nko a na ye de wo ye wo social media no so because time bia wo de wo dance umma nipa na wase da da bia wo madase abraw da bia dase abraw da bia dase abraw ene ye Manasseh ena wo ti social media no so because unya audacity and opportunity to try the TV Ghana mrashe bebia nipa ni Canada Japan TV so ke kan kwase asebo anfo ama police etunim se wawie obi ani ni wachi this time obedem yes this time obedem bonia ye ni eno am ye so betena na udidi nkofo bi atem ena daddy Fred a ye sei na bona na ya komia ni kunu din mesima na se wo wa bra baba ye te se bola so ntumagufin obe prabatu nya bra mfansa because nipa wa ye no te se aboa kokko didi bia no de na no te twi fom nipa won kai na ti nipa woni nkaye aboa kokra won faso se no wunia ni kejesi mo sori aba bia hwese na ni kejesi ti social media na o praise o sofo usubampa ni o praise last ni for de akoto nanim se ne dan time asuntu o pesika e de akotua ne dan ka Kejes who posted years when Yakwada, if the service said who bet Jimmy, what Trasiaman for you sue, if he said who from talking point, ya do dimpan for them, Timpasiatem, if you sue, ya borgan away. When in the Musa, what did Jimmy go boom? Fabama to say when Yakwada, ah, a girl Fuquasia. Sorry, only Nanquasia, near Manquasia 10 years. Messina Nabra, Kejesi, and your friend say, digital angroba ya watikumasi spiritual father ena Santiago maami ngege ena hwan nipa ni bika ho omuye program and anything is metiam se urade nyankopon me gasa nkofo we hu na me hwe omanim omapelance no omdibiality urade se kan nkofo we nkodia anka si otumfo si akufo ado si osofo osu empapambo si obi Africa na na nka me nko a na nka boni pamam na nka me ni wo so because hamwa we ne no omte Ghana ha ebe de o man na koso abere o mana yi nipa te se Manasseh tu su wo so wo sai wa nipa fo te se Manasseh hwe nipa pa hwe ne wedie pa na fiti ni su besi ni form ni nipa bia nyina che sai ate ni die mo no ane ho o yiri sori a wo babna Mavis na mi hu mabo minim je oso fiefo omde ye wo am ko to sa ya de we be ma we e de ne ba wakwem mo hwe Manasseh time on Mavis is carefree o muntie unni evidence bia wo sei we ne sabe ye won kwasiafo bi e betie we be ba bedi wachi ye be ba behwe abatu so abadi de wo so viewers no followers for ni na me hu mo se mo ya tie ase e wadi fu ati bon koso fo aya ni nkwachire e wi aso wo wosi wo ye unia wo se unia ne aya na wo afise na no ka sese wo tre wo nsa wo ya unia so ka wo se de aka we nyina na hwa wo University Foundation and also Asnendi Jumende ebe somo wa Attention TV so the number and 0548302985 wa opese anase wa opese Obofour Foundation mpacho freno and all the kakrewa bia insa send the faso na nyame ebisho ha adam dongbes makra